Kambuza video. Yes, hello. Oguningamba noha. Tobanzo kanda msaneno ukabona kumbuza mazina. Nubanyeta Bruce the Holy Ghost. Bruce? Nakujangu nubanyeta Bruce the Holy Ghost. Bruce the Holy Ghost? Oguno wankai? Otwai? Katonda wange. Ati ntakujerire hari ninga ntakusibizeyo. Okuna nagame mbanyeta the Holy Ghost. Nindiga kachwamba bwizibwera muri Kashari. Ninjano hamanya abo kuba nintekateka ningamba na honorable ningashina MP with. No gamba na honorable Kashari kuyambechi aza tamubwira abo kuba nandi bize ndio ninzoko muri kiko nomanye kiko zitu tuzukwa oshikane kine kingoda kubuze je namba wagiye ekikane namba yanje ko muntu wagiye yi honorable kanta kucenga nogeza okumanyisa ki ne yawe ko muntu no masangwe je namba no gambira ona ne koko nyona aba Jesus Konkar hangambule na bebembe honorable wito murungi kubuze mbuza atona rebo wito murungi ekina nyenda kumanya parliament eje twakusindikiremo okazayo kukora ki ibintu bigumire okazayo kubyama okazayo kuteza bishani kuponga n'abakazi okazayo kukora ki nyeno ngambe mugashogwa MP nuguwa beito mwana ukakashika no kimango mugashogwa wa member of parliament no kuzon parliament akagamba ninga shaka bortindo rwentunguka mu bantu be Rwanda kugamba shonga z'abantu mu parliament akatayefteso akakikira abantu kubasasara mnonga betona regache tishobano kishasho no kishanyoko no kisho kikira abantu ashikuba kikira ali arokuzo parliament kugwejegera mazima ninga wajire kandi takaraga bora gande ibintu bigumire ninga honorable no maseze nguteze kushama hambreze zirumwe bino kashamu namaya agambi iki onashina wabuze kusasubwa abantu to sasubwa baboda bakurondira karuru abavuji bebitoke noja ngweze nguto bono baziraba mbati Tugenda kufa. Ona mwana otahakasha ninga oriyo kandi wateresimu wazitero kuza Kampala wargo kone shebinte biko zire Kashari abantu kunjezere nkabagura infrastructure kubyamaho nkashakara amakanisa tukirizibwa joka nargirisho meriyana nkakurihe kizimbe kimwe ona shekete tokora ngo nkozere nanye ejo abantu kambaguriye amasafari gaga batakaga mwezike aganamarwa kandi gwamazima abantu bazikire tugenda kufa hariho na ine kibina cy'abatako muri Kashari kitine amasafari n'ebitiho byo kuzika abantu agambi iki kandi je ndekora abazike baje kwakarure kumira na mukaga mazima koka ona bazima bwencha abantu mutakushwara kuzomba imetu kuza kurondera abantu amasafari n'ebitiho byo kubazika ubu kubakorera nguto kabaretera mizi ukabaretera amashanyarazi ukabashakira amashanyarazi yo no gamba kuzika abantu isimiso ukombeka kazimbe kamwe kishomero sitani aline tima beti yo watere simu yo hibiti omuntu watera no jangu honorable bamugaruka mbatyo yo mwana ono ndashana kuronde kubuzo homusekendi tukirizibwa honorable no kanganya Bruce the Holy Ghost atkanje kwelece kastana kurukora kanje ko atakazi akakatambika onkazereza munsi yona noja kurukora hemuki noja kuzompa parliament no gamba no guma no kikira abantu no rwo mu byesongo byetu nangwa to kunkanga kange byanyu